Edegizler sizni birige şakırabız hamidi. Fikirleşlerini kutlarga sizge mikrofon tapşıram. Rahmetigiz. Big zor rahmat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barımız adamın, hürmetli dostlarım, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Nişi hallarıyız? Bayramlar bilan o'zingizni. Rahmat. O'tgan yilda qolgan foyda hasratlar, o'tgan yilda qolsinlar, oldagi yillarga xayrli oyoqlar bilan bosib, xayrli voqealarimiz ko'ra bo'lsin, shodlik voqealarimiz so'raydi. Men qarovuzman borg'izdaman, borg'izdan sog'lom ekan-yamiz. Mana Allohga shukr, alhamdulillah. Yomon ishlarimiz ham ustunga bor ekan, Allohga shukr. Rahmat. Mana shunday motor bitirib yashab yurganingiz uchun rahmat. Eng birinchi. Chunki sizni rahmatdan boshlasam, har vaqtda o'zingizga rahmat, tinglovchiga rahmat. Sho'y jamoat motor yashaysiz. Allohga shukr. Alhamdulillah. Mana sizin bilan so'nggi yo'lda allanli uchrashuv bo'lmadi. Ammo shulay tag'in bir-ikki uchrashuvimizda bo'ldim. Shunga ko'ra onda bo'lmaganlar bilan unda qo'yiblarida nishlab yo'q ekan deb aytganim, kelida uchrashuvdan aytdim, qo'ydiramiz yo'q ekan. Bor ekan alhamdulillah. Allohga shukr. Endi seni motorim bilan kelishganimni bilmadim. Baxtli bo'lasiz. Motor yashaysiz. Mana shu haqda suyundim. O'tgan yil ham shu yerga qolishganda, shu yil ham hali nozdan olib kelganim, seni shunda shu kuyovga shu o'tirganda azroq shilashib borgan edik, sening bilan mana duolar qabul bo'lgan, Alloh bersa. Alhamdulillah, motor yashagan nasib bo'lsin. Umuman, barozg'adaman, jamoat motor yashagan nasib bo'lsin. Turmush nendagina xallar bo'lmasin, turmush davom etadi. Nechakina bo'lmasin, turmush davom etadi. Mana bugun shunday motor etib bayram etib o'tiramiz. Ko'ngillarga yoqim bayram. Kutib qolgan bayram shulay. Bir-birimiz bilan oralashamiz, bir-birimiz bilan suylashamiz. O'tgan yilga yong'oqlar yasaymiz. Endi bir ko'p qutlug'lar bo'ldi. O'ngishlar bilan sizni qutladilar shulay. Bu Allohga shukr. Bu Allohga shukr. Shu o'ngishlar oldingi yillarda ham yo'ldosh bo'lsinlar. Kimlardir yomon urlar, yovlar, kimlardir urlarga mingan yovlagan urlarin bermisha qolirlar. Shulay bu tog'ondan shaxsiy turmushida o'ngishga erishib, shu shulay bo'lar bo'lsin. Ammo lekin birgina mezgilga shu ishlarimizni unutib turib, shu maqtovlarimizni unutib turib, jamoat turmushimizga aylanib qaytdi. O'tgan yil nendagina yil bo'lmasin, qayg'uli yildarim bo'ldi. Shodliqlardarim bo'ldi, qayg'ulardarim bo'ldi. Shulay butun dunyoda tinchlik bitdi. Elimizde de soğuş var. Hamı şulay bizge de qoldi. Bütünümüzge de. Kimlerge de ayrımına tugul, bütünümüzge. Jamoat mana bizim aramızda o'tira zo'r yo'qotuvlar kechirgan. Atilar, anilar, xotinlar. Shulay. Mana Alloh taolo ularning shu qayg'ularini vaqt bilan yuvsin edi. Onlara ko'plab sog'liqlar bilan shularni o'zarga nasib etsin deydi. Ham olda endi o'zining yengilliklarini berib, Alloh taolo xayrli etib yasharga kuch bersin deydi. Bu bek zo'r yo'qotuvlar. Jamoat, mana men unda so'rar edim, shunga ko'ra biz sizning borlig'ingizdan biz bugun motor etib o'tira olamiz ekan. Biz bugun bayram eta olamiz ekan, biz bugun shodlana olamiz ekan, biz bugun kula olamiz ekan, biz bugun o'g'illarimizni, qizlarimizni quchoqlay olamiz ekan, bizning bugun yaqinlarimiz yonimizda ekan, bizning shu so'g'ish qirlarida bo'lgan yigit ham qizlarimizga duoni unutmasak edi. Duo qilib unutmasak edi. Mana bizning qo'ldan keladigan eng zo'r ham eng kerakli ish shu. Duoga muhtoj. Butun qudrat Alloh taolo qo'lida. Yer yüzünde nerse olsa da onun ruhsatı bilen bular yoki bo'lmaydi. Dostlarım, kun sayin yotar oldindan shu Alloh taolaga rahmatlarimizni aytib so'rarga uylarimizda tinchlansin edi. Butun dunyolarimizda tinchlansin edi. Ketgan yigit qizlarimiz eson sog' uylarida aylanib qolsinlar edi. Bu bizning bo'lish, bu prosto motor etib aytilgan so'zlar tug'il yo'qda jamoat. Chunki siz bilasiz, endi biz necha yillar duo qilib aylanamiz sizning bilan. Necha yillar biz Alloh taolo tomonidan suylashamiz. Necha yillar o'zimizning turmushimizda endi bizga vaqt shu o'zimiz bo'lgan, o'zimizning bo'lgan burchlarimizni da qaytaradilar.
Менә шушыны онытмыйк. Сезнең дуалар кабул дуалар. Шуңа күрә илебез өчен дә кылыйк, халкыбыз өчен дә кылыйк. Дәүләт җитәкчеләребез өчен дә кылыйк, үзебез өчен дә кылыйк, якыннарыбыз өчен дә кылыйк. Белгән һәм белмәгән кешеләребез өчен дә кылыйк дуаны. Эй Раббым, хәерлелек бир җир йөзенә дип. Эй Раббым, хәерлелек бир кешеләргә дип. Эй Раббым, хәерлелек бир безнең күңелләребезгә дип. Күңелләребезне чистартырга ярдәм ит дип. Анда начар сыйфатлардан арынып, алар урынына хәерле, мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек кебек сыйфатлар салсаң иде дип. Эй Раббым, балаларыбыз тыныч илдә, якты илдә яшәп, тыныч кына укуларын укып, профессия алып, инде үзебезнең тормышыбызда бер-беребезгә ярдәм итешеп, матур итеп, хәерле тормыш корырга насыйп булсын иде дип сорарга онытмасак иде. Менә бу иң зур теләгем. Инде нәрсә әйтәбез? Бәйрәмдә шатланабыз, шулай. Бәйрәмдә көләбез. Бәйрәмдә уйныйбыз, бәйрәмдә җырлыйбыз. Барчаларын шу хәтле матур оештырылган. Менә мин ел сайын, килгән һәрбер очрашуга килгән сайын куркып киләм, ләкин монысында нәрсә булыр икән? Ел сайын, үткән һәрбер очрашу сайын яңа биегрәк үргә менә барасыз. Чулпан моны тотулары бик авыр булыр. Бу үрне. Бу яңадан да күбрәк тырышлык таләп ителәчәк. Яңадан да күбрәк җәмәгать сездән дә тырышлык таләп ителәчәк. Тормышыбызны үзебезнең кулыбызда икәнен беләбез, шулай тормышларыбызны бизәп яшик, матур итеп яшик. Аллага шөкер, шушы тормышыбызны матур итеп барыр өчен төрле чаралар уздырырга, әле Чулпан итеп макталарны, мин мактабай күрсәтеп әйтәм. Чулпан бар шулай бит. Ул гына түгел, аңарда Чулпанга япмый, бик күп кешеләрнең хезмәте япа. Ул мөрәҗәгать итә кешеләргә, ул мөрәҗәгать итә бу кешеләргә, ул мөрәҗәгать итә бу кешеләргә, әле тәнәфескә чыккач ягып китә язым. Анда әллә кемнәр бар, әгәр сүзегез күрсез. Яңа сүз биргәннәрне дә мин ялып куйдым. Башта аларга бирергә иде. Анда әллә кемнәр бар, алар сезне котларга килгәннәр. Сезне үзләренең рәхмәтләрен әйтергә килгәннәр. Менә шушы матур итеп яши белүегез өчен алар сезгә сокланулар, бер-берегезгә дус булып, бер-берегезгә тату булып, бер-берегезгә ярдәмче булып, тормышта хәерле гамәлләр кылырга тырышып яшәүче булырга насыйп булсын. Алдагы тормышларыбыз хәерле булсын. Сезнең әле эшләгән эшләрегез күп әлбәттә, аларны бу выступлар белән генә сиздереп бетереп булмый, сөйләп тагын бетереп булмый. Әмма ләкин тагын да эшләмәгән эшләребез булып, шуларны эшләндергә бер-берегезне рухландырып торабыз. Bir-birlerinizi qanoatlandırıp durabız. Eğer нәрсәбездер безнең җитенкерәми икән, әгәр безнең нәрсәбездер юк шикелле икән, сорыйк Аллаһ Тәгаләдән. Шулай бит. Безнең күбебезгә әлбәттә сәламәтлек җитмидер. Күбебезгә бәлки бүтән нәрсә җитмидер. Бирүчедән, алучыдан Аллаһ Тәгалә шуны мәсәле җәмәгать, шуңа күрә гомеребездә шушы калган гомеребезне Аллаһ Тәгалә риза булып үтәргә безгә насыйп булсын иде. Күбрәк хәерле гамәлләр кылырга, күбрәк бер-беребезгә хәерле дуалар кылып, инде тормышларыбызның матур булганын тырышып, тормышып, матур итеп яшәргә тырышып, һәм бүтәннәргә дә үрнәк булырга, менә яшәп була матур иттереп ди, үзебезнең тормышыбыз белән шуны исбат иттереп, бүтәннәрне дә яңадан, әле без болай гына түгел, шулай бит, яңадан кешеләрне җыеп тирә-юнегезгә, аларның да тормышларын матурлап яшәргә Алина мәчетендә уздырылган мәчеттә инде очрашуда без кутлаган идек, кемнәрнедер, шулай бит, шушы сорауларга җаваплар бирү буенча, шулар буенча анда кемнәрдер юк иде. Беләсезме? Барыбызга. Менә анда тапшырып булмаган Ранияга ул юк иде. Бу иде тапшырып булган исә. Шушы бүләкне күрәсез, сумлап булса да, бүләк үзенең иясен зәп тапты. Bir şot seni aşık ko'rsatadi. Diplomda o'qib ko'rsatadi, shunday matbuot. Hurmatli Raniya Mahmudova, islom dini negizlari bo'yicha o'tkazilgan baygida aktiv qatnashganingiz uchun zo'r rahmat. Sizning shu izgi yo'lda bo'lishingiz bizni bek so'qlandiradi. Alloh taolo sizga barakatli, uzun umr, naf salomatlik, dinimizni o'stirishda ham taratida izzat qilib degan. Mana topshiramiz shunday matbuot, eskiragina bo'lakni, imi. Ali Alloh turgan mana bo'laklarimiz bek ko'p bo'lsin.
Bek ko'p bo'lsin, Alloh taololarimiz, turmushda shodliklarimiz bek ko'p bo'lsin. Sizga da endi og'irliklarni yengib, xayrlik bilan motor etib yasharga, ham yasharga. Rahmat. Ba'zan diplomlarni topshirmadim, aytayotgan o'zi. Yig'ilishlar uchun deb zo'r rahmat deb Sulton menga rahmat aytdi. Faqat men bunda yo'l ko'rsatib turishim. Yig'ilishlar o'tanlar. Shuni unutmang. Sizning bu umushlaringiz o'zingiz orasingizda ma'lum, ana ko'plar biladi. Sizning bu yashash ravishingizni men borgan bitimda so'ylayman. Men ularga aytib ko'rsataman. Men jumla ovozlarida so'ylayman. Kimningdir narsasidir yo'q. Mana ular qo'ysidir koляскада yurib, qo'ysidir shunda yurib, qo'ysidir ko'rmay, qo'ysidir eshitmay, ammo lekin ular tirishadilar. Ular narsa bo'ldirishga tirishadilar, umtilar, xavfsizlik yashaydi. Men har vaqt sizga ularga bitirib yarataman. Ammo shu saylovlarning natijasi o'sha o'zlarining ko'ngillariga siqqan bayramlari bor deb men murojaat etganman kishilarga. Ular agar bizlar yordam etgan dedilar. Hamma shu kishilarning yordami bilan endi biz shu bayramlarni uyushtiruvda azra ular borishlarni sizga, ular bizlarning o'zining ismlarini, ammo anaki u bizga kerak bo'lgan kimning kim bo'lishi biz faqat bilik, siz o'zingizgina to'g'ri, biz bu dunyoda o'zimizgina to'g'ri, xayrli ishlarga omto'p turuvchi kishilarimiz ko'p. Allohga shukr, ham ularga ham ishlarida ham o'ngishlar tilab, xayrlilik tilab, oilalarida tinchlik tilab, baxt tilab, duolar qilib, unutmasha yashaylik borimizdan. Rahmat. Davomli bayram bilan. Assalomu alaykum va rahmatulloh.
hayırlı günler, sənərlisiz, mühtərəm yurttaşlar, hörmətli millətdaşlar, dostlar, bir dəşigini həzər dost etib minə şuşa, qürkəm şalara, şaqırğa tilək bildirgəniniz üçün ayrı rəhmətlərimi citkələməsindən xəmə barşağızға da əlbəttə indi uyuşturuşlarga, qatnaşışlarga, şundan da mənə siz big zor yürekli kişiler. Hatta ne şey gerek? Siz kumilleriniz bilen soğuk kişiler. Bar şunday edem bağlar dünya üzerinde kumilleri bilen soğulmaganlar. Mene anti kişiler bilen bu dünyada yaşayanlara kıyın. Emine sizin gibi kumillerden ekip gitti. Bundan işte 20 yıllık 3-4 kişi bilen uçraşa başlayan mizgilden mene 20 yıl içinde bunda tulu bir meclis zalı jiyip uyuşturulup kişi jiyilgan. Bu mesele yazılıyor. Şundan da siz her vakitte da bizden de oldu yürüyüşler. Siz her nesine ölgülersiniz. Biz zorlamayız her vakitte de. Ne balası dünya yüzünde bir zorlanıp yaşayan bir toluk. Tegisine göre bulmayız. Ne hiç bulmayız. Siz bu yaptan örnek kişiler. Şuna göre siz getireyim kumul sağlığı. Uzun ömürlü buluruz. Bereketli, hayırlı ömür geçiririz. İki dünya rahatı nasip olsun sizge. İki dünya rahatı nasip etsin Allah Teala. Hem de onlara kilesi jırımına beylisin pilaşının bilen hedef olası bu dünya üzerinde konaklarına kelgen. Biz varımızda konaklarına. Şuna göre şu dünya üzerinde buldurulmanca üzümüzden maturu iz kaldırığa tırışsal edim. Bizning haqda maturu etib söylesinler idi, bizni maturu etib iske olsunlar idi. Bu dünyada topgan mallarımız o 3 günlük dönem. Şulayda hemen başarınızda da iman bayrakları nasip olsun dedireyim. Şu 3 günlük dünyada birbirimizle kaderler yaşarına nasip olsun idi. Repertuarda şu jırda bugün jırlısın kileşik kumulümden 3 günlük dünya. Yakşımda uyan, sunan yerden bulur, güneşine esir atılır. Varlamakta işara, bölür dağlara, elimden tutan bir şarı. Dağlanmalar bana, rüzgar şeken dünya, üstüne bir ibaret. Varlamakta işara, bölür yaşayan dünya üstüne bir ibaret. Her şahide şiddeti olağanı da ödemi hemen sekire gülünür. İkramın şunu kapağın alırsa şuşuya varlamakta inşallah ödül yollara eydemden tutmamış bir şarı katlanmalar bana rüzgar şeken dünya üstüne göre bir ibaret. Gülgen bilesidir, reşidine geldi doğru berkedir. Allah güler gelin, patron ise bile, bu dünyanın duvarı her günü. Varlamakta inşallah, ömür ona kara, eğlenirken tutmamış şarı. Katlanmalar bana, rüzgar şayan dünya, üstüne bir ibaret.
Rahmat olmuşlarımızda. Cemaat, men sizga aytganimcha shu dunyoda motor etib yashashga nasib bo'lsin deb tilaydim. Albatta endi shirishim bilan birozgina o'ylanishga majburlikkamandir, birozgina solmoq kuylar bilan majlisda birozgina keyfim tushirganmidir, lekin shuyda endi shirishimdan tag'in bir jiri bo'lib, minsa birozgina ko'ngilni ko'taradigan jir bo'lib, baribizga da tanishib bo'lur, haligacha endi yomon jillar yomg'iratsam-da, minsining rahnarini birgalab qo'shilib jilashib o'tira olamiz. Eğer bunda kadar kelgachda bir qaradim ko'zlariga, ikkinchi yuzlariga degan jilni yomg'irib eshitishlar mumkin bo'lmas. Xoliq so'zlarini Abdurahmon Ahmadiyev ijod etgan bu jirni birgalab qo'shib eshitaman. Haydagiz. Bunlar sizlarning dik motor ijrochilarga dik shajirlarga rahmat qilishni so'rayman bo'lgan. Haydagiz, sizlar yurgini gapiga. Nima qilishdi? Haydagiz. Paradım sırlarına, gidersin yüzlerine. Paradım sırlarına, gidersin yüzlerine. Paradım sırlarına. O'zimizdagi şeyler Yarar, bulay qo'ymoqsa deydigan bo'lib ekan. No, tanishib qaramiz deb o'tirgancha. Hayırlı günler hürmetli yeni kızlarım. Allah'a elinizi buraya görüşmeye sokan şanslar. Başlarına tekrarına havlıyla burayı eyleriz. Peygamber nesliyle gideriz.
çeşmedi sular verirler. Gül gelirde dolu dolmaz bulur. Ben bir kaldım vardı izlediler. Vaydan olur sen hoşlanır. Uynam yürüler. Ben hikayemde ırşasız beni. Burada bir yerler. Vaydan olur sen hoşlanır. Uynam yürüler. Ben hikayemde ırşasız beni. Burada bir yerler. Görüşler nasip oldu şundan da kışınday motor kışkı gündüzgü günde debeydik yamayla tebrik ederiz sizni. Mene 20 yıl, şulay bit 20 yıl fikirdeşler türkümüne mene mena da şulay bilen to'g'ri kelgan Tatar estradasida qaynab yurman. Bu yil o'zimga da 20 yil. Mene 20 yil. Mene Alloh taolada şulay uchrashuvlar, ko'rishuvlar bo'lib tursin. Bir-biringizni shunday hurmat etib, yoratib, suyib yasharga nasib bo'lsin. Ham endi mana shunday motor majlisga bizni yig'gan shu tanlovli qishlar kelib olganlaringiz. Bunlar olmasa bizim bir yıl dolar ekan. Bir rezine koyarsan rezine kilmedi bende. Yok mu? Aha, yarar olaysa. Şimdi Allah'ta Allah'ın kızlarıyla güzel. Saya di mikrofon. Kamu yang kiri, kalian pergi ke sana. Untuk tradisi terjadi. İnfaslar mı nekirler? Ali, Kuşağımdan gitti, dışarıda konan vardı. Duvar yapar, aşkın yeşili, hediye gideriz vardı. Yıllardır eğlendik, kendini
güllerle sağlayalım. Hediyeli, eller başa, hediyeli ulaşmalıyım. Yukarıda eğleri, eğleri, yolları gelir, dağlara, 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 Ağlar yüz uyuyor, bağlar uyuyor. Orayı sorarlar, onun yaşlar vardır. Kim Benim şekilde baldak yüzüm Allah'a benim şekilde. Басим все, брат eğlenensin уже. Дай bular, давай. Aferin. Aferin. Şimdi Allah'a bağlap tamam bir işimiz var. Bağlı kadar güzel. Bir kere hepsilikte iyi baksanız bulanlar. Allah diye bir şey var. Ben şu kadar kursa oturuyorum. Cümle seviyene hepsini iyi baksanız bular.
Yansıtıyor yüzüne Alkanlarım Kimseler size Altanımda bir kurulanda Yansıtıyor yüzüne Altanımda bir kurulanda Yansıtıyor yüzüne Ay, молодцы, их